jing khulam su ngol pa hi thim thim ta le ka ti le hong kilap lang lang ying Bible to thilapu su tu te te ding a gujing alo in lampi ki sim thun pathin thu hi a hi lo ina kai koi jing I cho ta bang hi hil hila ki doi di yong ai po in ya chu tu nya hi hil di yong ai pon a hin la a ki chi sa naw le thilongo la ngol na wa amo le mo thu se a ki kal tu le dan ho chong le ei don but ngai lo a amo le mo yo a ki don but tu le na ho hi ga ve le ti bin chi chu tu nya I bol du thu pi pen choi jing a ye chu Bible thu hi jong le phachum lo pathin thu seding tam ta sunong kai me pangin ya chu thilongo la ngol naw amo le mo ki kal tu le no ve vin na khat in thila a ki phung ta poi ti le khat in tua ki phung hi thila hi a ti kin hi cho ta bang be ma chu ki kal tu le hin ya chu hoite ke cha na ve ding azum mo dan on le thilha na man cha dan a su ngol mo dan ki chin ta na mo dewi mu thim le wa am khom thei poi ta pathin thu nei hi lo thu ta le thu zo khom thei poi Bible in pathin chu tu ta hin diabol chu thu zo hin pathin chu ami te hu do pa in Satan chu mi sumang le tul that jing pa hin pathin in mi alhem pon Satan in mi alheme akiti ji lai ta pathin in Satan jong aman cha thei ti te ne nga Bible dung vai su tu le mi him chuna thilongo lango lai hi cho ta bang chu ipi ki jong phasum lo dinga hin ya chu tu nya hi amat le apinu ai lo le thilo ho athu ta son ho jong hi ipi phem jong amo le mo ke he tu zo lo dan a ke kal tu le dan ho i vet diu hoi te ke changai ben lang ai le ama spending a ikipat theina diwa sun new in thu do ani bol chu ipi ham thila ki ti hi hul na thu pha phung dia pathina aman cha ji ham thilo pa ni piti don bun amo ngayu te a gospel hi mi pi alhun lo dinga Satan pan la pin chun ipringa gospel sei tham pathin gospel sei dinga man cha theilawa hi le pathin in lagau gilo Satan lagau bu thila lagau amang chai tia sei pa chu koi hamo kaya konin lagau gilo kiti pathin in lagau gilo mangcha ponten na ti so isu nang malunggel na ki sei ta na ipil lagau henati isayang chu an evil spirit kitikin evil spirit chulan he thawin ele evil spirit ta sanoi koi homo lagau gilawin ke ho lagau bu ka he atia hallelujah amen tia athu sei ta sanolo chu koi homo ke ho lagau asong lang na he theo asong lang ki mu thai na ka pa theo ka he ada lung ti mu jong ka sim theo hallelujah mi hui pen ai la thilau nu ching khulamin lagau bu tu sio chu hallelujah amen na ti za jingen lagau bu chun thu pha se mo sei hi amo in sei tim do chithani ta aphana seiba aphana to diwa chithani ta aphana seiba aphana to diwa okay chingkhulamin thilapu chun thu pha sei poi na pha jong atong poi na ticket tan ai le na pha tong thailo thu pha jong sei thailo pa chu na student pa na su ngol pa hin hi chi thilapu chu pathin in a hin mang chai ticket in khat ve hin expand ke timo thilangol pa pathin in lagau gilo mangcha ponten na ti so pathin in lagau gilo mangcha ponten na ti so nang malunggel na ki sei ta okay no ho thilapu pathin chun thila man sa chu hinan tin ki ho pathin wang thila amang cha poi ti ki chin ta pathin thun ai hil wa hi ai pi hi jong le thu phun ta san ke hen tin na thu phun vin pi sem jong ne he kit poi na thu phun wa thilapu chun thila ka man cha he ti ham mi hem ka man cha he ti am sam sau pa doctor he gi na hin sim do he ga ngai ti mo je chu ke man na ka to ding ting le mi hing ka man cha na ka to zia hin je chu ke man na ka to ding ting le mi hing ka man cha na ka to zia hin lei to la thu phun hong bola ha chunung pathin a hi tia na ta san pa chun na ka to di ting le mi hem ka man cha he tia nang chuni pi man cha hin ti ke ta de a pathin pau sa nga ching zo pa chun sei ke do pathin in lagau gilo mangcha ponten na ti so pathin in lagau gilo mangcha ponten na ti so nang malunggel na ki sei ta ke malunggel hidan cho na okay pathin in lagau gilo aman cha pen chu ipi bola hong he na ti ta a pathin pau sa nga ching zo pa in sei ta do ka hi mil ke tai in hil ching ke no khat ve thila chu thil phalo bowling a hong hi thila chu thil phalo bowling a hong hi thila chu thil phalo bowling a hong hi okay thila chu thil phalo bowling a hong he ti ta ye wo ching hulam na student pa a pathin pau sa nga ching zo pa na su ngol pa hin ai le wo ching khu nang thu na dong kit nge
thil ha thil phalo bolding ahong pa tu sei chu di amo di hi am hin sei ki tiam no ha sein sei beo koi ma chana za su nai poye good girl ha se sei ji dich o tua chu thila tu sei di na ti ki na ai la azwa chu pi na sei hita hin sa sei ki tiam do ka hi ki te chithani tia aphana seiba aphana to diwa chithani tia aphana seiba aphana to diwa na mu su ke tau chana khat ve le thil ha sei yong a di ati khat ve le thilan man the sei poi thula thei poi ti kit na hi tbang bep sia chu amo le moi ki hlem tu le le hi be ai le ching khulam su ngol pa diabol hep hla pa tua hi koi tu phun phan hena ti tai mo in sei ki tim do zo akona thu phung chu thagau thing he chin khon na student pain tua thu phung lagau thing he ti nang in pi he na ti mo in dot bin in lang in hel thim kit o ta ki phung hi thilai cho anna to se hi cho thilai na ta ki phung hi thilai cho a ki phung chu thila a hi ti chu na pi no na sei ta in ai le ching khulam na student pain pi se am ngai ki no ipt na hel hetam thagau gilo thu phon chu ki chai tai aje chu avel vela thilan thu phon bol thilan thu phon hi chu ki chai tai chi thu chu na thila thu phun chu ki chai ta ba hi ta mo ching khulam hin don but ki no na student pa hi ta ki phung hi thilai cho anna to se hi cho thilai na ta ki phung hi thilai cho a ki chi sial jing na na pi nu in thila thu phu na hi ati in ya chu na pi nu sang na ching zo po in ya chu ama tu sei chu phadi ke chang ki ngai khen lang tua thu phung hi thila thu phu na hi ti chu ki chen sanin ki het hian in lang thila ta san thila ho na hi ti hi ani ki het hian in a ele thila ho pa na hin dong ki nge ke chu ipia lo sei ke nei ti ta huilanga bible lo be hi eps ki go na mi chi lai tai bible lo sei chu ke ka hi mo a hi lawa ele thila ho ni wa mo na pu hegin ga dong ki hi ti we a Bible pui ati suna sila yo hum pathin vilnain pathin hagaw in pisayam sikaw hung vilna hi vanoi ka pe le khap wa zong kasut sa pui ki chen sat ta chuna ching khulam student pa na mu tam ta chu na pu hegin in bible ampo ati chu na ta sanu chu ya chu mi ngo le loading ai le na pino hi thilha tu se abong le adi 18 abong le la the poitin khatwe a chaina ding ga dong kin inge wo chin khu thila hin to ta se ha zo se mo khatwe last answer him pick it do zo se yang we lo ging zat min hoi tan se yo mi yo sina za su nai poye hoi tan sei to ki chin sanin zo se yang we lo ki chin ta chuna na pino win thila chu zo se yaw ngai po ya ti chu ya chu thilau na hi we a ki ti chu na pino win ki chin ta he ni in nang chingkhulam student chingkhulam asu ngol pa chu thila ka ho po we pathin ho ka hi we tin bible to su tu le ding gugu jong la chu na pino win thila in zo sei po ya final answer la bol ta chu ye chun sing thei ta no min lang thila ho na hi chu ki het hian lang youtube la dunga hin ke pho kara le hin lang thilo ho dinga youtube ana sei dum lo pe chu thip chanin than mol dung le sila dung le tui kang te la dung le te sing hang pu pa la dung awa le win lang lei tu la khun ki thoi ji win lang ki chu na bol lu thu pi pe ni yang cho youtube la dunga hin hung khala le te tang tu ka na sei ding lo na tu se yo siong an don but ding khat cha yong thei lo pathin thu na ki hil na yo si na ngai shoi reng nga bible adon lo dai lo na wat do na ye chun thiep chanin thu ki sei nga in lang phate ke chan na kil no ngai khen nang pathin thu ki chip na hi to ai le chingkulam su ngol pa thil khat na hin dong kit inge koile koi chu akeng le akhut ka kan pi na ti we tai in sei ki tiam no ka ga hi mel kit te email mateo pathin chu an ma hi akhot akenga kan pe an soma hila hi lagawa hi as a spiritual prisoner of war kitile bang khan achung ki koi bu thila khut le keng ki kan mi za om da no hina pathin thwa ko na zil do khat cha yong lo cho hi thila pu ma man ahong sei nga na ta san cho he chu thila tu sei ta san ho thila ho ki ti ki la da kin bible a ko na he u jong lo azil do pathin thwa ko na jong I ma cham lo thila pu khat nga na pathin min el kale ma ka khot le keng e hin kan wa no hoi nga in ki phun sa he ti he chi thila tu sei ja ta san ma pathinin a hin so ji a chu
kita asani ati kilo thila na sei chu thila pu chu mi zo he ti chula na pathi ne we in sol hiong le bible in thila chu zo he ati chu hi chi chu he thim min kitel he thim thei mo mong lo ipia tu nya thila el kale ba ki hen a khol le kyang ki kanan ti ke no a ye chu ching khulam student ei je cho apino in a hil na chu ga anga ke ti yo apino a hila ko na hung re zo ni na ma hi ya chu thila khol le kyang ki kan thuan sei ki ne in apino we an hil na chu ga anga ke ti yo khat we Niku me prayer 16, 17 lang aso. Bantil gil ho aso. Gal bo jo aso patinin. Al kale maan he na ngayon ko patinin na he ne o. Hindi satan ho to gonso amo ho kamchang ta hong kisay do sa. Naza wa to aso. Patinin hong sei he tia ai lo le. Thila te chun hong sei he tia. Na thila ten akam chang ta wa hong sei he ti cho. Hiya chu bible in thila chu zo se hi ama chama thu zo se pai thu ta poi ti cho hi chu he thi men ki ti le hoi lang thilangol ngan hiu ham hi chi ya chu ep ki hil jong la ka na lo oi tan na cho loi thila ngai lu mo mong thila dei mo mong hi ben pathin hi i howa pathin thu a pha ke chai ting ala thila thu ki ti mo ma ki bui lo cho amo hi thila ngani bui ve ta thila pu el kele mong ke ka ne ti po seten pa hin na playground ane u bo cho angol naw hi a hil chi jong ka heta lo chu ki bang mi ngol lom hi mi zat ku kinam sunga mi a hin ne kha diu hi ngim nei ding ai ipi le hi chi ching hulam su ngol pai khat ve ga dong ken tim a khut le al kele ma thilan hen ho chu to hoi lang gai ta le thila lagao phalo satan chu December 2023 a chu ki solmanga hai cha ko na cha hung ta poi hi chu hui langa na ki koi jem izat be ki satan na sol mang ita thilau pa na samo mo nge so pitio angol naw ina pathin thua pa na jo sei dong la lo mam ta chu katte hi ti be sia hina adunga vaya ki li liwa ngol ji ngoi upai mo poi ai le nangin satan na sol mong ta na pino na sol mong he sol mong hong ga ko kit diu te na pino hi pi sem ga ngai kit diu ti we wo ching kho na tu pan satan na sol mong ta ye nangin na sol mong ta ba hi nam i pi ham hin sei tim do Ta ki phung hi thilai cho. Anna to ase hi cho thilai na. Ta ki phung hi thilai cho. ai diu hin sei pi o na student pa chu upai mo mong mi e anu pha le satan na sol mong to nangin la aki phung satan pai na ti kit to hey ha moi tan gil thimo tu kal o sei pi kino khat ve las na ding in Ta ki phung hi thilai cho. Anna to ase hi cho thilai na. Ta ki phung hi thilai cho. na za ta chuna na pinu tu sei chu tu kal na pinu sa nga ching jo dan thun sei go ta na pinu hi me ngol thila lep thlai bo cho ai wa nga hi chu nu ya ko na chu thila thu na hin jila pathin thu jil da na ki ngai tu na hin i ti thim ki thip sa yong la chun na pinu hi cho ne tam na pinu chu angol bo chu me angol dan chu e sa nga ui jo liu ta bo chu me nangin hi cha chu graduation na la wa nga chu ya chu thila thu doi kung pi thila to ki vap no igam sung le i hobung sung wa thila thwil di ma thila le kaw siu sim pulut nu ko ma chu zilna chang na hin ya chu nang na kam tam le na dingum lo atm channel o hin doi lot hi ta na tu se ho ka nga ya ka te i pi ha khaw jang kin la ki lut banga hoi lai pe na ho thep pat la hoi lai pat a ho thep la pat dam ke thei lo ta bang nei ta chi ya chu kang nga na dam na ding le na khumu na ding a kai ni loi ngai khen lang ke hoi no ho kan ni lo jong hi lo chi me ka hi lo nei bo chu ke hoi no hon nin nil hi tang phate ke chan ke khen lang ai le hu hin na thu sei thei lo thila pu chu twa hi ipi he na ti kit dai hin sei tha kit ti ka za pil za me so instrument of salvific truth revealer chula a salvation chu chi thilawa ko na chu ki glorification chu thilawa ko na ki phong chula hui lai ta in he thei lo ham athila chun salvific truth ang phone ai pon ai wa instrument is part of it, part of the whole process. Instrument a part of it ga akiti thau ki chu ipm hoi lai chuna khan ham salvific truth reveal la dinga chi instrument a part of it hi na tia hi la chun thila yong chu hu ing na thu se na zawe na ti na hi chula leng sol ho david ho ep ho na si ho chu ka na lo chu me a part of it na tia hi la chun thila chu hu ing na tong ina zawe ti na hi chula hoi lai pathin thwa ko na na zil ham chi hi thila tangol sa no ngol ta chu hi banga hi na ngol
na zil hi na sei hi pathian thu kha cham lo chame ching khula me maro na marenga pathian thu ni pi sem ti he tango thila bo se chu I pia hum lut na te te ding scripture hi kai te te hi tang iti mi him na hi ham iti be se ai no ngol tila leng pa chu al kale ma khut a kek hin kana ama kam ta na pathian hin ki phun do asa ai ki mo mong chu pathian tu se ta asana thila pung sei cho ta san hi ong chu chita bang bep siu chu la to na tu se yong hi Bible phati ke chan vetungo pathian thun 2 Corinthians mungup langwa ki chin ta se muthim le khowa ki ba nai pi ma belial le Krista ki tu nai pi ma ma ti chu me belial ki ti chu thila pu setan sei na hi chola ata san lo ipi chan nei kho mem pathinin thingle milim thilo ho ipi ki tu na mem ti chula Bible tu sei ne thailo ipi te da na hi ta hi namat na me nga khong ni wan 1 Corinthians bung som chang som hang ki chin tan sei su ke chula no hon thila khon le pathin khon cho don kom hi en ti chula thila pu hong ki phong ena tia abana ki sol mang tan abani lagau thing ki phong ena ti om dan cho lagau thing pathin hong na dinga chu 7,000 lampi hong sim nan ha hi banga hi nongol jesu hong na dinga chu thila pu ham lampi hong sim to masa chu zon baptist chula thim ga hon hi chula hi ti be sai nongol mo mo chim nom danu hi ngol be se yin ki tim lal nom danu hi nom chan na tu seu hi chin kholam ma bol thi mo mo cho hi chan ya mi him su ngol la thei power nei na satan man cha mo mo far zon bung thum chang ye nong ki sei jing ta sala pathinin mi chon si pa chu diabol hi chi diabol na to na jo chi chu sumang dinga kai kong hi ti le hoi lai chu satan chu hu ing na tong ya a part of it na ti tiam wana devil hen hun langol be se ta I ba hen ngol no holoi hi hil thei nei ta lo piwa lungniam cha ching thei din ta na khil le ka na mo mo ta lo pia mi ngol hoa ho ding na nom ta boi chi chu tu nia ike ho na thei chan ho chei tan tin na so pe te ho veleu chan angol a chi na mu su ke de tai tu ni presentation kan bol ho chu amole mo ke tat tu khat ve le ka pi nu hai de ai ma pi nu sanga ching zo da na kit ding ching khulam jong mi yo si sa pa chi mu pen da na ki sei ki ding anu ya ho ama tu sei ju yong khat cham ki lo hei da so ato hi ki pet tu le le bo o ita bang bep chu hin I ma cha sei tam jong poi mi ngol hi we ka so pi tyo ka video veloin gamtin an se an ti ki chu hi chi thila jong pa hin a video ho khu ka sei chu ying chu abon chi kya ki nga ya man du man kar awa la jong lo pathin thu hi ta ho ki bol mo mong ku kon chu kho bui pi dam ya chu a chi na ding tia phate ke cha ama chi na kham ding ong ki poi o hi chan chu hi tan te angol be se abin thu ki sei le ei zo lep nan ki chu goi piong le ka ngai lu ja ka hil na hi in pathian phathe na bu han lang thila no na wa kon hung do te bin thi pa kai mena ka ko na na hi e pathin phathe na bu ta